jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. Digel hoşeng programekî heftane li ser ekranê Xanî TV'ye. Her roja sêşembê saet 8 êvarê li gorî dema Ewropa ez li benda we me, hûn jî li benda bibin. Temaşevanê Xanî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Bigorin hefteya derbasbûyî minetkarî ez xeleka program amade bikim. Lê xem nake eva em dîsa bi hev re ne. Hin mijarên Rojava Kurda bi hev re em ê guftugû bikin, destpêkê de fincana qehwa xwe hazir bikin û em dest bi mijara xwe ya yekemîn bikin. Ajansê Tirka û Anadolu û Medya Tirk nûçeyekî belav kirin ku hêzên istixbaratê Tirkiyeyê li Qamişlo gihan berpirsekî payebilindî PKK bi navê Abdurrahman Çadircî û wî bêalî kirin. Yani bêalîkirina ku di medya Tirk de tê gotin yanî wî kuştin. Medya Kurdî jî ev nûçeya hanê belav kir. Lê bi giştî enformasyon ji min hatin ku dibe ku ne niha yani ev ne bîst ne do ku nûçe belav bû bûyer ji mêj di qewmî hefteyekî di hefte berê û Abdurrahman Çadircî divê bûyera hanê divê êrişa hanê de jiyana xwe ji dest daye. Helbet medya Tirk piçekî Abdurrahman Çadircî rola wî di nava PKK de çekî mezin kirî yani. Ez ê divê mijarê de piçekî behs bikim ji ber ku ez Abdurrahman Çadircî nas dikim. Abdurrahman Çadircî li Libnanê salê 2001, 2002 heya 2003 berpirsê rêxistina PKK a Rojhilata Navîn berpirsê wî medyayê bû. Kovarê ku me li Libnanê derdixist, Sorgul, Rojda, Dengê Jiyan, Rojhilata Navîn a Demokratîk çi kovarên û ê medya PKK li wê devera hanê li Sûrî û li Libnanê dibin berpirsyariya Abdurrahman Çadircî bû. Wê çaxê berpirsê ragihandinê Abbas bû yan jî Mustafa Qarasu dihatin guhertin. Abbas bû. Wê qonaxa ku ez behs dikim salê 2000 û berjor. Lê Abdurrahman Çadircî ji kadrên PKK'yê kevne. Salê heftê û ne heştê tevlî PKK bî wî qonaxê hanê de. Çûyî Îranê jî Kongrê Çarayê PKK jî hazir bîye. Hatiye Ewropa û berpirsyarî di hundirê rêveberiya PKK ya Ewropa jî de cî girtiye. Li gorî agahiyê me ku dema apo hat girtin û li pêşberî medya Tirk û li pêşberî raya giştiya Kurd û Tirk daxuyaniyê apo sê kes helwesta apo qebûl nekirin ku di rêveberiya Ewropa de bûn. Sakîne Cansız ku di 2013 de li Parîsê hat kuştin û Rıza Altun hin dibêjin saxi hin dibêjin mirî ew ku em ê bêjin saxi niha li Qendîlê ye û ev Abdurrahman Çadircî û dibe ku hin kadrên din jî hebin. Yani nîveqetandinekî ji PKK çi bû wê çaxê xeydek nîveqetandinekî xwedan alî.
تشتي آبو قوتي داخوانية آبو قوتي نعجباندن نلقى الآبو بون نلقى الهلوساوي بون ورخنا بو ودي هلوسكي رخنایی بون ویچ هاوی لی پکک خوگی هاندوان وان رازی کر بچی شکلی به اقناع بنقاش هر سیاجی برن قندیله عبد الرحمن شادرجي شاندن لبناني وساكنة جانسز ورزا ألطنش خو لتشيه مان لقنديلي مان عبد الرحمن شادرجي از جبركو از دستەیە وەشانە کۆڤارا سۆلگول دەبووم جارنا ئەم دچوون ji بۆ civînên کۆڤارê ji bo çalakiyan hindîştan ez diçûm Libnanê me hev didît me civîn jî li dar dixist civînên ê kôvarê ê desteya weşana kôvarê pêşniyaz me re yanî a Xwedê bêjî yanî camêr kêfa wî ji min re hat qedrê min digirt li min guhdar dikir وی چاغی من رخنه جی دکر من رخنه لعبدالرحمن جی دکر جبر که جاره کی تی بیرامه دی جوینه کی دی ما هجمارا کووار آنی و مجیر گو یعنی دی چما به منطقه بعثیه وی کووار بری بده به یعنی تجه صورت آپو تجه فوتوی آپو یعنی ام ناوی سورگل راکنم ام ناوی کووارا و جلان اویک عادت و یعنی عباس دوران کالکان برپرسی می سرسرا سرچاوا برپرسی می راگهاندنه دیسا سرسرا سرچاوا بس سی نویس جه عباس رو نابه سی نویس جه آپور نابه اف کووار رخصتا ویا للبناني هي درباسي نابا جواكا لبناني دبه داد كيف السوكا نویسکارن عرب ام چوا کاربن وی کوواری پیش بخن لیته به منطقه بعثیه وی کوواری بریوده بغیدی تلی خوشیش مبرد مب بلگم کوواری جر وکر مگو بجمیر کام بجمیر به چند فوتوی آپوت ایدنه چند نویسی عباس ایدنه چند نویسی آپوت ایدنه افنم کوواره کی کو خیت یعنی رایا گشتیا عرب یا رایا گشتیا لبناني يعني حتى أو كرد مخاطب دقري يعني أف كوفركي ريخستني حزبية يعني تلسر خبو بنر وتوفي بدبر حفدو وعيني تجدهي تني أف هناك ناكوكين كو تشوا أم في كوفاري بيش بخندنا برا مويد شيل ولكن ليبالي جامر قبول ذكر يعني رخنا قبول ذكر ده حزار ددوا بهارا آدارا ده هزار و دوا بری ویش چند روزا کنفرانس چند و هنرا کردی لبنان مالدار خست از دو کمیته آماده کار دبوم من برادرین دنجی دو کمیته انا آماده کار دبوم من جی هنه کس پیش نیاز کرد که تیکه بین کمیته آماده کار قبول کرد عبدالرحمن شادرجی قبول کرد یک جوان کسی که می پیش نیاز کرد که تیکه بین کمیته آماده کار بری اندامی پکیکی بو و جناب پکیکی جی رویا بو دو نفسینه اونا لوی ویدیوی تماشا بکه خو ناز بکه یعنی موی پیش نیاز کرد که خمناک بری حوالی پکیکی بو اندامی پکیکی بو نها پکیکی دو نفسینه کنفرانس کی چاندو هنری و هم بحثا دموکراسیه دکن دبی ابوی برادری هانجی وکی سمینار بیجی وکی اندامی یعنی نیو کمیته آماده کار بجی دنواوی خباتا هانه دجی بگر جامعه قبول کرد بشتر پکیکه ضغط لیکرون تا چما ولو کری یعنی تا چما وی کسی هانه یعنی الگوری قانون پکیکی اف کسی جناب پکیکی رویایی یعنی تا چما وی بینت خناف جوات و تشتین پکیکی پیش نیاز هم بو براستی یعنی وی قبول کرد وی چاقی قبول کرد نفسه کی ام بخوازن نخوازن بچکی ولو همه ها جداهیه کی هبو نفسه کی ولو بشکی دموکراتیک هبو بلکی دناور ریخستنه ده بکادروی خور بچکی سرد بو لی بمر جامر ریزش مردگرد یه تشتی که روبروز دبیجم تشتی الپاش پرده از نزانم یعنی مکاری خو باش دکر ما وکی نوچه گیهان وکی اندام دسته وشانه وکی
یەکی خەباتکارێن vê kovarê ez li Şamê bûm ez diçûm û dihatim min yanî xebatê xwe û kontakta xwe bi nivîskara Rewşenbîrê re baş dikir û min yanî aktif bûm di amadekirina kovarê de û di amadekirina her du kovara roj de û sorgul. Di wî konferansê hanê de hinek kesên ku niha apoçîne yanî berê ne apoçî bûn yanî yek ji wan meselen bi tundî rexnê PKK dikir yanî wilo carna kenê min anî digot PKK gotina partî ji ber ku wextê em di nava xebata PKK partî çû partî hat partî nizam çû got partî evî zîrekê han vî qeraseyê Rewşenbîr re digot PKK çî gotina partî ji partî dizî ji bo ku xelkê bixapîne û ji xelkê heye ku ev partî pedekeya Barzanî ye ji ber ku em dibêjin partî ew jî dibêjin partî me çî vê gotina hanê dizî ye ji bo ku em xelkê pê bixapînin mijir bû ev gotinekî latînî ye ne eleqeya wê bi PKK heye ne eleqeya wê bi Tirk jî dibên partî îngilîz jî yanî ne tiştekî wilo tenge heya ku li ser navê PDK hatibe topkirin yan nivîsandin yan tomarkirin heta ku PKK rabe bidize û xelkê pê bixapîne ana bî tirobî qerasê Rewşenbîr û nivîskara û apoçiya jî û dev dabêjim wê çaxê tevlî ku li dijî me bû me wî anî civata xwe me wî anî konferansa xwe li Libnanê ez navê wî jî bêjim Pîr Ristem yanî kî jî meselen berê ne apoçî bûn niha wilo destmalê PKK dihejînin û şabaş dikin û bihaneya ji me ji PKK re dibînin Salih Bozan jî hazir bû gelek kesên din jî hebûn ne hevalê me bûn yanî wek rêxistin yanî wekî bîr û boçûn wekî îdeolojî lê tevlî wilo me mal wan kir û hatin yanî dîla werê Zingî hazir bûn Nezîr Cezmatî hazir bû hinek biraderên çepgir ê partiya çep hazir bûn pir bûn yanî me hewl da ku gelek reng hebin di hindirê vî konferansê hanê de ev ê ku niha ku wan jî qebûl kir yanî Ebdurrehman Çadir jî qebûl kir lê pêşniyazên min bûn yanî min wan nas dikir û min kontakt û danûstandinê bi wan re dikir Fethullah Huseynî bû ku niha li Silêmaniyê ye gelek kes bûn di wî konferansê hanê de hazir bûn ev Ebdurrehman Çadir jî derfet da biçekî wilo nermayî nêzîkî meselê bû lê PKK dîsa hesab jê xwest wî rex nekir bi tundî ku ev konferans têkçûyî çima têkçûyî hebû ji ber ku yanî pir reklam û propaganda rêxistinê nekirin şahidê vê mesela hanê jî ku berpirsê PKK ê Libnanê wê çaxê Mamed Roj niha li Fransayê ew jî yanî di wî konferansê hanê de me hevdû nas kir û hevaltî berdewam e yanî navbera min û Mamed Roj wê çaxê yanî hem endamê Komîteya Navendiya PKK bû him berpirsê PKK ê Libnanê bû kadrekî pêş bû yanî û kadrekî wilo têgihiştî û Rewşenbîr û zimanî xweş bû têbîra me kêşeyekî çêbû di hindirê wê konferansa hanê de Mamed Roj wilo mudaxele kir ji bo û çareser kir Ebdurrehman Çadir jî zimanê wî kurdî qels bû yanî tirkî diaxivî pir û kurdiya wî jî wilo nizam kurdiya Anadolê bû a Adîyamanê bû ne yanî xweşik nedihat jê fêmkirin Ebdurrehman Çadir jî di navbera min wî de piçekî xera bû yanî sar bû hat guhertin wî ew jî çû Qendîlê 2004 bû 2000 yanî pênc bû na 2005 ew nelor bû 2003 bû 4 bû wî jî kişandin Qendîlê têkilî di navbera min û wî de xera bû di navbera wî û kî xweş bû wextê ku hoşeng piçekî dûr ket Fethullah Huseynî wilo danûstandinê bi wan re kir Fethullah wê çaxê
پرتوکێکی خۆشی لە لبنانê çap kir. Ev çîrok kengî ji mir hat gotin 2007 wexta ez çûm Qendîlê wek van çaxa yanî meha Temmûzê meha Augostosê tebaxê Temmûz û tebaxê dema ez çûm Qendîlê me Ebdirheman Çadircî dît. Min wî li kur dît, min wî li gundê Lewcê dît. Li gundê Lewcê nêzîkî Raniya xesteyê nexweşxanê wan hebû û wekî malekî wekî bîroatێkî li yên derve bû. Ebdirheman Çadircî wê çaxê serokê komîtê bû. Di nav yanî hin kes alîkariya wî jî dikirinin. Kadrekî din jî hebû navî Şemrex Edbên qey Mêrdînê bû nizam çi belkî carekî min wî li Ewropa jî dît. Ebdirheman dema ku dît gelekî kêfa wî hat wilo wekî şok bû veciniqê hoşeng hatiye cem me wez mêvanê bîme nezanî ji mir çi bike. Pir qedrê me digirt û min jê re got min got ez diçim yanî ez nûnerê rojnama El Heyatim ez ê biçim bi Murat Karaylan re hevpeyvînê çê bikim ez ê biçim Qendîlê. Camêr yanî bi yanî geşbînî pêşwaziya me kir Ebdirheman Çadircî û ji mir got wilo lêborî jî xwestin û hoşeng ez lêborîna xweş te dixwazim wilo bi rastî yanî got min te şaş fehm kir û dema te rexne dikir ji bo ku kovar pêş bikeve ji bo rêxistin pêş bikeve hinek kes tiştên nebaş li ser te ji min re digotin tiştên wilo xerakirinê min jî li navbera mû te de wilo sarbûn çêbû yanî ez lêborîna xwe dixwazim me yanî wilo ez wê çaxê apoçî bûm me hev hembêz kir û min tiştek di dilê me de çi neyê yanî ez çûm me gera xwe kir me Cemîl Bayik dît me Abbas dît me Murat Karaylan dît Mustefa Karaso û rehmetiya Sekîne Cansîz wilo li rêveçûnê di cîkî civatekî de me dît ew rehmetiyê Elî Heyder Qeytan me wî dît rehmetiyê Bozan Tekîn me dît bijbûnin rehmetî yanî niha ez çi bêjim ev e yanî lê di vegerê de na bibûrin deqekî ez diçim cem Murat Karaylan ji bo hevpeyvînekî dirêj bêr bikim lê yanî ne mobayla min ne wê çaxê deng qeyd dike û ev hûn çi dibêjin vê kasêtê Tayyip hûn ji Kurdê me Bakur jê dibêjin Tayyip ev ê ku me re kasêtê dixe wan e û deng tomar dike û yanî rêkorder wilo deng qeyd dike ji bo ku piştre ez vala bikim. Min jê re got min got problemekî wilo heye got bi nedîştir çareser bikim. Kî Ebdirheman Çadircî hevalê Esad hevalê Asad Faraşîn got ez ji ter vê kêşeyê çareser bikim. Yekbaniyekî kir wî şand Raniya em li gundin wî şand Raniya gotê here lê evan ciyê yanî mexazeyê ê ku tiştên mala difroşin tiştên elektrônîk difroşin û tê Tayyipekî ji hoşeng re bîne vê biçûkê rojnamebana camêr çû geriya anî nizam wê çaxê $100 bû $80 bû tiştekî wilo wan anî û yanî me karê xwe pê qedand wez hatim min jê re got kerem bike îşê min yanî me xelas me hevpeyvîna xwe qedand û çû kerem bike hevalê Esad got na got ev bere diyarî bi yanî me diyarî ji bo te dibe ku tu hewceyî vê Tayyiba hanê vê rêkorderê hanê tu carekî din bi hewceyî wê wekî diyarî ji me qebûl bike tiştek tin ez diyarî bidim te ez ê vêya bidim te. Min jî spasiya wî kir û ne tenê wilo jî me ew li kompûterê wî hebû min li wir
فالا كر بكر تكست بكردي مورقران زماني عربي بچكي آماده كر وچاقي بشف جارجانا دخات جمره دقو كاور هناك فوتو خوي كيفن هنا ايه صالي حاجتي وشاش حاجتي وبنج فوتو خوي الأوروبا فوتو خوي اللبناني اللي جمر دقوت يعني عبد الرحمن شادرجي جمر دقوت دقوت روج مني هري خوش دنافا بكاكيت اللبناني بو ولو دقوت جامير ولو دقوت شمر هناك هلبستي خوي بالتركي زويتشا يعني بزور كان قوتني ما تركي هنا فردت بن فردت إن ولا لا سوارد كانوا ونقوتنين أدبين قوتنين تشتين ولو نوتشيابون يعني أوبراسيون وشاطشما وآراما ويعني تشتين قوتنين كود نوتشين عسكري درواز ما أم إيدي إين ببون ما أم تيدقشتن شو مسألة اللي مسألة أدبي جا هول دا بوی زمانی خوی قلز يعني كرديا خويا قلز هول دا تشتي خوي تركي شعري خوي تركي جمر ورقرينه اوي جمر دقو هوال هوشنگتي ولود كوي ولود چي من زاني ولود چي من نتزاني يعني اب عبد الرحمن شادرجي للوجي دهاوينا 10,070 جمر دقو تجي يعني تبراستي روشنبيره وتهنك ام وك حركات ام فهمناك الروشنبيره يعني حلوستي الروشنبيرانه ام فهمناكن بحصا يكيد نوا بكيكيد ذكر قني اصلان دقو تجي كوبيا روجافا قني اصلان جبرك قني اصلان رخنا لمدك ام جيدي تشن بتشعبي نيارتيه ليدنرن وتشعبي خيانه ليدنرن ولو بشكو قمانا ليدنرن حال بكي مثلا نولوي يعني او دخوازه تفجر وحركات ما بيش بفان رخنا خو فان بيرو بوچوني خو نكولي ريخسنية هذالي ريخسنية بوي منطقي هاني عبد الرحمن شادرجي از قني اصلا ازناكم لي مديت سر تلفزيوني درتي شادرجي عبد الرحمن يعني ويش غير ولو في ابنري ناوي بو يعني خدي شاهد سر به مسألة عليه ام جافدو لو دور كتن و ما خاطري خو جافدو خواست حياة 10,007 از 10,008 10,009 10,011 بروبلمي من سوري تشيبو 10,008 سوري دركتم از هاتم تركي دماغ تركي ما هاتم اوروبا بچكي از ما تي في كان مهد كان نما تي في وروش تي في از كان ما اشتغل خبتيم روشا سوري قومينا لسوري شورش على سوري تشيبو مديت هالوسط بقى كريت بيس نباشة اش بقى كي دور كتبو مرخنا البقى وتكلي قدوم مشرم بهيس عباس و مراد قرا إيلان وأفيدن دشنو تين روجافا صبري أوك عبد الرحمن شادرجي دناو ده ليت خاصم في بيجم جرايا كشتير وترك فيت اشتهاني تزانن عبد الرحمن شادرجي أبدا هيج علاقة وي بسازية أمنية بككي استخباراتي بككي تن هيج رولكي وي عسكري أو لكاري تن حتى رولكي وي ريخستيني سياسي تن عبد الرحمن شادرجي ولد نظر بككي ده ولوكي بككي حتى جارجانا ليد نري وكي بار ولوكي بار ليد نري أويش مرقو 10,007 ما عمل اللوجي از دروس سيروج يعني جميمة اويش مرقود جو بككي ولو المدنر كو ازنا اندامي بككي مو كواليسيون ببككي رو چه گريه من پیمان ببككي رو چه گريه نكو يعني السديسة ازدناوا بككي دي نحل يام عبد الرحمن شادرجيش مرقو جو اف نرينا ريخسني المدنر وكي كي جو مثلا وك عثمان وجلال عثمان وجلان قالك جارا في قطنا هاني جمر قوتي كتنا ابو چيه تنه PKK تو کواليسيون به PKK ريتشي قريت يك جاري نافا PKK ده نحل يعني اللي عثمان وجلان جنافا PKK دركت وشادرجي وعبد الرحمن شادرجي نافا PKK دما
لغوريا قهية جيهشتن ما حتى دما كومويل اللوجي جديد جمر ولو بشويكي نديركت انه استخازو مر باوروبا از هول ددم باسبورتا اقامتا خو اوتروما خو كردين زامشي يعني كل اوروبا استندو از دي سالفا قرينم ده حزارو حفتا لقندي اللوجي ل حريم كردستان عراق نيجي رانيا از چون بي قندي هان ازقريام يعني مخستا ديتن من زام شديدن يا قال شقام شلون ويدري بو دكتور ستيرجر دقوت النظام شيء يعني درانا بو نافي كربون دكتورا و دبلا ويش هاقي دخواست ده حتى قدما هاتبو روجافاجي يعني دور دور ما اخباري شوبان عبد الرحمن شادرجي تشتكي لورا نلورا روشاوي لقوري آگاهیه و گهشتن مکو يعني دناوا مثلا جباش پرده دل دور راگهاندنه بو هیسا چیرو که راگهاندنه و نویساندن خاشو پرتوکه کی سر آپو حاضر دکر یا اوجی شريك بو يعني نا تاني عبد الرحمن شادرجي هنا كادري دنجي دنافده عبد الرحمن شادرجي يك جوان پرتوکه کی سر آپو حاضر دکر تشتي وي شعري وي حبون يعني جامير حول لدا بنفسين اللي او شعر تكيولو نتزاني كوكا مركار بنرخين اللي تم بتشعبي نفيسكارية يعني دنافرا د اواد ابو يعني ايديولوجي و بارتيتياوي و حزبيتياوي جار ناوي دكشاند وی ندهشتولو راحتیا خو بری خو بده نویسکاری و روشنبیوری دوری زندانا ریخستنه زندانا کو ریخستن مجیه مرو خیال مرو زندان دکو و دگرو قپاد دکو حول داني بيقولوا هابون اللي نتكاري يعني كو ببر روشنبير اكي باش وبفر زندانا ریخستنه دركب مخابن از بيت خازم بيجم يعني اف جامير اگر بريندار به خودي يعني ويشفا بك اگر جيانا خوش دست داب خودي ويعفو بك واگر صاغ بجي خودي عمري ويدريش كه ده نافا كاري عسكري ده رول نقر لروجافا بيرول بو حتى بري روجا تشيروكا روجافا جي لقنديل جيولو نا بو يعني نا رول جرينجو استراتيجي عبد الرحمن تيدا بو نا ترك جبوش پرس اوه ترك جبوش دبينن صبري اوك دچوتي دبينن باهوز دچوتي دبينن قرا ايلان دچوتي عباس دچوتي جمعاجي دچوتي ترك حمود شتي زانن ويهرن مثلا في ربني هاني سوي كاست بكن ويبكش يعني براسي جي برسي جي قمانية برسكي يعني مشروع روايك مرة بيج استهكاز دبيجم يعني آلية ريخستني استخباراتي عسكري أو لكاري رولا عبد الرحمن نبو نبري ونا حتى يعني بري بويرا إيديش لدجيوي حتى روجا إيرو يعني أسبق قمان لذي مثلا هاني نرمنتني أو يعني أو بويرا ريحان شويش يعني خشكا نديسكار وهالبسوان آزر شويش يعني برا مالباط أوان صاغ وسري مالباط يصاغ يعني ريحان جي مد حزر وحفتاوي لقنديلي دي يعني درون شاغا افروكن ببيلوت اي درونتين يعني دبي احداثيات سمت يعني احداثيات شي دبينا يعني وكي جي بي اس لشوبين نولو همار حت ودشن ارمانجي وخنا يعني دبي وكي سيمكي وكي تشتكي الكترونيك
دوێ عەرەبەیەکو ئەوتێ دەنێ یا یەک خستی چەندێ وێ یا بتیشتێکی حتا کۆ درۆن بچێ لێخە يعني ji nav wan hene ê ku van karê han dikin yani ev karê ku van rebenê hanê dikin qurbanên yan jî dikin armancên êrîşên dewleta Tirk. Divê ev mesela hanê ji raya giştî re naskirî be, zelal be, xelkê me ê Bakurê Kurdistanê, xelkê me ê Rojava û Seranserê Kurdistanê. Ev êrîşên Tirka ne ji ber xwe ve ne. Ev diçin li erebeya dikin li seyara dikin nas dikin. Tirk nas dikin yani ev kî divê erebeya hanê de yê û bi ku diçû bi ku didê yani. Ev mesela û çima berpirsên payebilindên eskerî ê din Erman cinayê girtin çima yekî wek Ebdirheman Şadircî dibû yerekî bi vî rengî de piştî Emrê hanê de wilo tê de biçe. Min dixwest ez van pirsê hanê derbarê vê mijara hanê bidim pêş û piçekî behsa Ebdirheman Şadircî bikim û yanî ew jî çû Ebdirheman Şadircî Esad Feranşîn me wî nas dikir ew jî çû. Ez naxwazim insana wenda bikim. Yani aldar jî niha li wê derê ye di nav destê wan de li gorî agahiyê gihîştime aldar êdî yani jêr gotin dîsa her vege rojava camêr naxwaze were nas dikir ku li hemana yê mesele li hemana yê yani dawiya dawî wê dîsa vegere qendîlê eger ciyî wî li qendîlê mabe eger wî li qendîlê bihêlin wî nekin armanca tiştekî yani êrîşekî firokekî suîkastekî ji van tiştê ku em dibînin. Mixabin rewşa gelê Kurd bi vî rengî yani rewşekî ku tu nizane ka yani derbeş kî tê mirov ji Tirkayê helbet ji hin dire. Em erê em behsa Tirka dikin hinek kes heneke wilo êrîşî Tirk û Tirk xerab in erê birê min Tirk xerab e. Lê ê kesê di hundirê rêxistinê de ev rêxistina hanê yani çima wilo heqa sefekirî ye eşkere ye ku istixbaratê Tirk xwe xwe dixin hundirê vê rêxistina hanê ev pirsa mezin û dijwar û ev yani heya kengî wê çarenûsa vê civakê vî gelî li destê PKK de be û PKK gelê Kurdistan û Herêma Kurdistanê û Seranserê Kurdistanê wilo bike armancekî rehet ji êrîş û firokên Tirka em biçin mijara xwe ya din. Ev wêneyên wedîtin ev ne Dêrsim e û ne Amed e û ne Nisêbîn e û ne Mêrdîn e û ne Cizîr û Şirnex e. Ev dever girkêlekê ye li Rojavayê Kurdistanê nêzîkî girêdayê herêma Rêmîlan e ku bi petrol û gaza xwe tê naskirin yani. Ji xwe re binerin yani. Fotoyê Apo wêneyê Apo li kolana li Cehda wêneyê cawî jî danîbûn. Diya wî diya Apo Ewêş kuro Newaf mane te digot lawê Ewêşa mala me xera kir. Newaf Xelîlê ê ku niha serokê nizanim navenda lêkolîna stratîjiya Kurdî Almanî nizanim çi ye.
رسالة ده حزاري دما أبو داخيانية خدا و أبي جاميري هان تقول لاوي عويشة مالا مخرا قر كام أم بري خبدن كي كام شخوت شعر سريكي مش مسألة ربي بينن باش فوتوي عويش شد كل كولاني وجعدي ياو خلق ترك كماليستين ترك محبتشيين ترك فوتوي جا مصطفى كمال اتاتورك راناكن كسك فوتوي ديا بشار اسدجي للجعدا والكولاناتنا ديا حافظ اسدجي تنا ديا صدام حسين جيتنا كل يوم شقي مش خو فديناكن فدي بتشكي فدي نا هقوس فدي هقوس نا هقوس نا هقوس فدي هقوس فدي بتشكي فدي وني هرن فوتوي ديا آبو هلدن لكولانا وما يعني إيدي ماي دياوي وخاتيكاوي وبيركاوي ومتكاوي وعشيراوي والكولانا ياو شرمة بتشك ذوق الجم وحبة بتشك حياة يعني فوتوي بشار أسد وحافظ أسد جينا قاسبو أشخر لقرن لمعبد بن ياو والله عمل سوري جيان عمل سوري للسرد ديريكي الكتريكي و اي تليفونا فوتوي حافظة تنبون يعني أسبيش تنبون أفون شما ببيرنجي هاني نزيكي آبود بن يعني نشأ أنا وشو نونم فديناكن أف هريمي هاني دبيجن أم تعالى قيامة ببكاكيتنا وإمام قصدنا إمام بيدنا تعالى قيامة ببكاكيتنا وهو صحا كرو إيه خديه مسألة بكاكي كل آمدين ونظام شنو وجندي آبو أفتشتني مالاوي أفتشتني ونهر مالا محمد أوجلان ونسورة عبد الله أوجلان نبينا مالا برايوي او عمر اوجلان وشبشبا دبيوي لا محمد اوجلان ابي كو ويكري برلمانتر هر مالاوي اگر وسورة عبد الله اوجلان ديت از ناخذن فوتوي وي لسنجا مالاوي ديت مرا او هرن او بكون خير وندعوى ربي خلكيدك ونشش خلكيد خوازن ولسر كولانا ولسر جعدا ولسر ما دسبيكا باجارا ولسر نزانم بس ياو ابوي حالي وابوش ورشكري ياو ابوش ورشكري الجمالة خالي خوي دبيج جام تركي واتخواز بخدمة دولة ترك بكمو وتنازل وبر خدانا امرالي بر خدانا چه حي خليل السري وبه بر خدانا چه الامرالي هي چه بر خدان الامرالي هي شخور بنر باجاره کی بچو باجاروك گرکی لگی معبدی باجاروک رمیلان باجار نوش مزنش ينوك آمده تاغك جتاغي آمده وتجي فوتوي آبو وتجي لكولانا ولجعدا ونظامش إنه ون فدي هاكن يعني أجر فدي هبانا فيتشك ون لقال مقاتبانا وقال ندخس لحا اف دوغماتيزما هاني اف سرتيا هاني كوا مالا خوشي بي خراكر وني مالا كرداجي بي خراكر از امهر مجارادن افدا خوياني كجكي ون درباسي مال برن بيكي ببن هاوار نيوز فرات نيوز نزانم چه گلک جارتی دا درباز دبه ارتشا دولتا داگر کر آترک باش از قبول دكم اجوفي قبول دكم دولتا ترك دولتا کی داگر کره عرض كردستان داگر کریه عرض سوري داگر کریه قبرص داگر دولتا کی داگر کره نقاش جير نابه
باشا ملفر اللي هفكر قالي برادر ما يعبوشي ما الهفكر دولة ترك دولتكي داغر كر وين دچند برلمانتويا دولتكي داغر كر ده وين شركن وين دچن سون دخون عمر اوجلان لايبري عبد الله اوجلان خودی پارادیگما دما دچ پارلمانتویا ترکی سون دخو دبیجه از سون دخون و دولتا ترک آدا گرکر ازی بپاريزم سينوري وي بپاريزم اف دولت ترک آدا گرکر سينوري وي زي بپاريزم ولغوري برنسيبين كومارا دولت ترک ولغوري برنسيبين مصطفى كمال اتاتورك لسر شرف خو اسوندخم ار وگرن او تكستا سوندا پارلمانترين تركي دولتكي داگر كر تدناوا پارلمانتويا وي د چدك تچما د بشكي جد سلاداريا تشريعي قانوني دولتكي داگر كر دولتا ترك داگر كر حنقي خو كني خو خلكيت كي بان قوتر موتني هاني داگر كر ونظام اللي او بخا يعني شكلكي د اخبن ودبني معاصرجي دستكي جي دستكي بي دولتا داگر كر دولتا ترك داگر كر وابود بيجي استخواصب خدمتا دولتا ترك داگر كر بك کا ام چوا يعني وان ناكوكيين هاني ام چوا چارة سر بكن انا هنك جو بروفيسوري واني روشنبيري واني قراصي وقبقبا ويبش اري فلسطيني جيت بيجن دولة اسرائيل داگر كر اي هي خولي سر فلسطيني چون پیمان به اسرائيلي ردانه و اوتونومي استندنه سري سدي ج نقشيا فلسطيني لغوري پیمانا اوستوي سري سدي حجده از حجده شو ناخوازم از حش وتخوازم هرن اوتونومي لروجافاي لباكوري كردستاني سري سدي حشت چار ج نقشه و جغرافيا اردنگاريا كردستانا باكور هرن اوتونومي سري سدي دو چه بكر وچاقي وي مدي وين دنيا خرابك نافجيتنا هي خليل سري وب مقارنه دكم بفلسطينيان فلسطينيان على كيم جدا خدا ناس كرن خوش ليستيا تروري درخستن لهمبري دولتك ونجمرد بجن ما دولة ترك ددو ناتو ام لهمبري بشردكن وفلسطيني لهمبري كسي ست صاروخين فوزي اتومي لجم اسرائيلي هي كوكاري يعني بارزة چه بارزمين دنيا خراب افرابني فلسطيني حق واسه دوی حالي هانده وهناك قزنج بدأت خستنه وچه قزنج بدأت خستي حي خليل سريع خاكر ونشون المعبد فوتوي ابول كولا مولانا الدار دخن وهروش دولة تركيا ربنا كي لفيدري دكوجي وكادرك لفر دكوجي وياك لور دكوجي وياك لور دكوجي اب قزنجي اب دسكفي وجمر تونيلا دبني قامشلو وخستخانه او دبستان زارو قاده چيك من اف قزنجي وان اف دسكفتي وان اف مال خراكرنا وان اف ابي بيرنجي سرقفتنا ودولتا ترك داگر كر عيب وين نزانن ويعني ولو روشكي تبليها وكسكي ولو دفان نافا مديا باكاكي دخبت نايج وان نابج كورياوج دولتا ترك نبج داگر كر نبيجن بي دولتا ترك داگر كر نبيجن داگر كر جبركو وند ناف دنا وند نافا سياسة اوان دنا هادب جبوچه دولت چو قيسه فرق قزنج که گرد جبوه البجارتنا مانا اف خلق ان ترك فيرگيا خود دن باجه خود دن دكذا بوچه تا دولته دولت جيد چه هذا بير فتقتينه چو قيسه مليون دولار جبو فینانسه کرنا کاروبارن البجارتنه هذا بي جبو خاطري قونا سزای تملی لسر کرسی رونه ل پارلمانتریا موشه دولت ترک چو قیسه پردا چو قیسه پر خرج کر جبو هدفه مانا في دولت ترک دولت ترکی داگر کره و فینانس کرنا هلبجارتنا
HDP ji buçeta dewleta Tirkiyê tê adagir kir. Hûn di nava vê meselê de ne, di nav digevizîne. Çi ye gotin motnê xapandinê wilo dewleta Tirkiyê dagir kir û em ê di nava parlamentoyê de bin. û em ê pisûn bixwin û em ê bijin vê dewleta xanê jî me biparêzin û em ê wê demokratîze bikin. Tê wê demokratîze bike, tê bi qûna sezayê temelî tê divê dewleta xanê demokratîze bike. Ne gîna kokî di xîtaba wanî siyasî de, di xîtaba wanî ragihandinê û medya de. Tu nizanî ev hal yani ev tevger ev cemaet bi çi rengî dimeşe û di nav jî de wekî Medenî Ferhoş mir derkeve ji mir bêje Kurdî û Kurdistan û nizanim çi û hûn xayînin û tu çi qîse pira ji mîtê distîne û hûn ajanên dewletê û nizanim çi. Yekî wekî nizam Kakşar ora mar vegere destmala bihejîn û ji mir parastina PKK bi. Kur şerm bikin. Herin piçekî rev rêxistina hanê bielimînin çawa di medya de xîtaba wê û karê wê li hev bike. Li hevhatinê di navbera karê PKK û xîtaba PKK çê bikin. Bere nel jî hebe. Dewletekî dagirker demekî tu xwe wekî tevgera rizgariya netewî dihesêbe. Tevgerekî rizgariya netewî dibe armancê wê Kurdistan be. Dewletekî tevgerekî armancê wê Kurdistan be dibe di nava parlamentoya Tirkiyê de bi çi rengî bijî ala Kurdistanê, armancê Kurdistanê, mafê Kurdistanê hel de. Eger di nav dima ya jî ciyê di nav ditin ne. Ev wê çaxê me re nazik ku çêwirî ku praktîk li hev dikin. Herin jêr bijin herin evê ku di nava medya PKK de dixebitin qewin carê wilo tişta dixwî diqewin û nabijin ev çi ye hûn ji xwe napirsin. Em biçin mijara dawî. ئێمە ئەبێ بزانین کەوا تورکیا ئاڵوگۆڕ بەسەر سنوورەکەیدایەنێەوە کار بۆ ئەوە کە سنووری خۆی بەرفراوان بکات و علەنی ئەڵێکەوە تورکیای 100 ساڵ پێش ئێستا کۆتایی هاتووە و تورکیای ئەتاتورک کۆتایی هاتووە بۆیە لە هەوڵی بەرفراوانکردنی سنوورەکەیەتی و ئێمە نمونەی لەو شێوەیەمان بینیوە کە 16 ساڵ دوای اتفاقی لۆزان لە کاتێکدا کە سنووری تورکیا ev êşa mirîşka a ku PKK pêketiye wilo nizanin gêjomê jî diaxivin nizanin çi dibêjin. Nizanin wilo napîvin gotinê xwe napîvin. Hingî yekîtîn îçtiman jî bi PKK re didû distîne maşallah ji Xwedê re Mihemed Selewat ev êşa hanê tevlî yekîtîn îçtiman jî bûye waya li axaftina vê berpirsyara hanê wenî endama polîtîk bîroya yekîtîn îçtiman e. Qîza Cebbarferban Bilîse Cebbarferban dibêje dewleta Tirk piştî 100 sal ji damezrandina wê bi dawî bûye û yani dewleta Tirk bi dawî bûye û dixwaze sînorê xwe fire bike. Ji xwe re kokiyên di axaftinê dibinirin. Dewleta Tirk bi dawî bûye û dixwaze sînorê xwe fire bike û êdî jî bike û nizam çû bi vî mintiqê hanê diaxivin. Yani ez ecêb nabînim yani. Piçekî me digo Slêmanî şerî çend û huner û rewşenbîrî ye. Slêmanî wilo bîyî şerî yani bêhişî siyasî. Evê kesê wilo tewşomewşoyê siyasî diaxivin û yani nizanin ka çawa got cumleya wilo li hev bînin û bizabitînin yani. Wilo rêk û pêk be. Dewletî Tirk piştî 100 salî dawî li dewleta Tirk bûye û ji ber ku dawî li dewleta Tirk bûye dewleta Tirk dixwaze sînorê xwe fire bike. Ka ji vê xanimehanê re ez çi jêr bêjim? Ez çi jêr bêjim yani ez ev yeka ev berpirsa endama polîtîk bîroya yekîtîn îçtiman e. Mekenê xwe qerf û henekê xwe bi partiyên Rojavayê Kurdistanê dikir. Êdema ku ez vêya
في خانم هاني دوين مويز بهم ما شاء الله خدير محمد صلوات صالح قدو بروفيسور نزانم نافي بيشي احمد سليمان چه جان بول سارتر چی کردایی یعنی نزانم محمد موسى جان جاك روسوي دماكو مرة في يعني داخيانية يقولوا طلو ملو خارو مارو توشو موشو مرة الواندنر مرة نوكا برادر ما كردي سوري البردلي ما شيرين يعني اف براستي كلو تشتكي عجيب كود دي يكيتين اجتماعن ده يكا وق في خانما هاني مرة ليد نر وانا خرابة يعني فاكر ليد آخافتني ويده تنا سرين بني تشتكي يقولوا الحبكة تنا شكل شمال باش والله يعني مرة دبيج دبكو بسبيكرا تي في كي برنامج كي پیشکش بکه لی اف کس عندما پولیتیک بیرو به و پولیتیکا پارتیا کی رخصنه کی آماده بکه از بم از يعني استقالة أخوة جبر بارتيا هاني أو بكم جبركو يعني از يعني جبر في بوليتيكاي يكيتين اجتماع ولو توشو موشو يقول بنقو يابدو كتي كذا زانبه تشتكي يكيتين اجتماع شو قلنا معي يعني أين عندما جلال طالباني صاحبه وش خوبش دي جلال طالباني شو مسألة بي شوربة يعني هر کس او سلیکی شخور دکشینه ایجا پکیکی نخوشین پکیکی جدا خویانی توشو موشو قارو مارو ایدی درباسی یکی تین اجتماع به مالا خود آوا قزنجه یکی تین اجتماع جدان استندنا به پکیکیر اوه دستکفتی وان اوه که ایدی اوشی وک اپوچیا داخبن و داخویانی وک اپوچیا داخبن ابدا انا تبيج عندما كونسير ريفبر هنزانم بيدي بليسه جبار فرمان كس جبركو عيني دبستانه عيني قطعب خاني عيني چزگی نف جداهيدنا براوي وآخافتني برادري ما بوچيد نما يعني ده باش برا نمين حتى مجاركي دن دناوا خير وخوشيه ده بمينن جيان بپرسان پیش دکوه برخنه و نرخاندنیم پیش دکوه دبیم جی پرسان نترسن دیگل هوشنگ پروگرامه کی هفتانه لسر اکران خانی تیویه هر روزا سه شنبه ساعت 8 ایواره لگوری دم اروپا از لبنداوامه من جیل بنداوامه